دما خوش به تماشاوان هجا بخلک کنوج برنامه یا پرسام خلاتا و جارک دینم پیش بری ونه دوی خلک خوده عمل بازار قامشتو بگرن وکون زانن بازار قامشتو قد خیا چونو هاتنه آنگو کارانتینا یا جبون خوشیا کرونا هاتیا راگهاندن لگوری بیجی بتواهی گل و نشتجهن قامشتو دمال خودنه کولان بتواهی والنه لیتنه یگول کولانان پیدا دبن اندامن هزن اولکاریا هندرینن هر وها اندامن گو بکارو بارن تندرستیه وجی را دبن هنه لگوری بیجی مخلک خواه درباره ویم جارد آماده کریه امی دگرا خود الجمع اندامن اصایشه آنگو هزن اولکاریا هندرین بسکن پرسا خواه و خلات خواه امی بوان را پار بکن لی بلی بریا گوام دست گرا خواه بکن ده هیده ام پرتوکا گوما آماده کریه ناس بکن شهید خودی نرخکی بلند و تایبت انت تفگر آمده او ریبرین مین گیانی نه اون این کو بری مددن ریا راست زنجیرک جتا کوشین و برخودانی تهز گر چه قاسی خورد بجین نکاره خلکین و جهف قط بکه گیانی فدکاری و لهنگیه ام جوان دگرن چکو وان هر تشتین خواه بگو بخوا به هزرین فدای دوزا میا مزن کرنه دکسایت آوان ده ام چافکانیا باوریا خویا سرکفتنی دبینن چکو ام دزانن کو مشامه لدوف شوپا کروان شهیدانه جبلی سرکفتنی ام تشتکی ناپجرینن اف گوتن جا آخافتنین ریبری گلی کرد عبدالله اوجلانه گو راستیا تفگرا آزادیا کردستان جمرد دیناسین تفگرا گل سر سوزن به شهیدان را خو به هزو چک کریه اف سوز گهشته نوی آسته کو ایدی شهید لسر شهیدان دنویسن دما گو ام خبر ددن نوا ویجیا وی تفگره پرانیا نویسکار و ویجوانین وین کو به پینوسا خو آلا شهیدان هلدانه او بخوجی شهیدن پرتوکا بناوی افسانه شهادتی وی راستی جمره دیار دکه اف پرتوکا ناوبوری د ناوا خو د ژیان او تکوشینه هن شهیدین پنشنگ کو د دمن دسپیکین تفگرا آزادیه ده رولک مزن جبو گورکرنا آگری آزادیه ده لیستنه ده حوینه جخو هر بشک جپرتوکه بناوی شهیده کیه کو راستیا ژیان او تکوشینه وان ده دیناسین نویسکاری وی حسین شاویش و نجم عبدالله حسین شاویش ایگو او بخوجی یک جمیلیتان پنشنگ بو او جی تبریناوا کروان نمران بویه پرتوک د سال 2019 ده جوشان خانه شلیر آباجار قامشتو هاتیه وشاندن او جی 21 دستان لهنگیه گو بخوینه شهیدان خمریه بکته مروف دکاره لسر وی پرتوکه و ها ببیجه پرتوکا جیان و تکوشینه شهیدان آب دست شهیدان هاتیه نویسین بله تماشاوانین هجا ناها پرتوکا خواه من ناس کر امی پرسا گوما آماده کریه جین ها ناس بکن پرسا مج خو اوه هیزن اولکاریا هندرین آنگو هیزن اسایشه با اوای کی فرمی د کیجان ساله ده هاتیه دا مزراندن امی وی پسه درباسی نوا کولان قامشتو ببین امی هیزن اولکاریا هندرین آنگو اندامن اسایشی امی ببینن امی روشاوان بپرسن بکا د وی روشا هیده روشاوان چیه مورال وان چاوانه هر وها می پرس و خلاط خوشی بوان را پار بکن لهیدم بهر درباسی نوا کولان قامشتو ببین و اندامن هیزن اولکاریا هندرین آنگو اندامن هیزن اسایشی ببینن بله تماشاوانین هیجا وانها عملوی داره لسر ربنده که هیزن اسایشه نه ده حواله کی اندام اسایشه جینها بمرایه امی به هفروی ناس بکن و پرسا خوشی امی پیرا پاروا بکن امی روشاوی جی بپرسن مرحبا مرحبا سرچاوی من کاری خوب دی ناس کرده از احمد بایی جمع اندامی اسایشه انتریه ما وقا قوتي همسر حاجزي خونا امجي جبو في لايحة كورونا ذاتا نخشي كتبعي دنيا بلابوا وقا قوتي خويا كرم تاني ام حاجزي خود دين بندي ما هنا ام سيطري سر عالمي مثالا كوش مالي خونا در كفن وام هفيد كنج ملاطي خوش قوتا قيدي بفيت تشتي بكي راستي ملاطي ما نعلمي بفيت تشتي اما ام هدي ام دخوازن بدنا فهم كرم ملاطي خورا ام نخشي كا تشكي رنينا بله حوال احمد نها واجی وانی زمان جبوت روشا کرونا این ها قد خابونه چون هاتن که دبرد تا اصلا کی بر درباز دبن
نا استانگی مرا در باس نابن بس تانی ام هیوی دکش ملاته خو گو تقاید سرویچ کی مرا بکن علی کاری مرا بکن یعنی امیرو کندامه اسایش ذاتن ما خو چکریش بو وی ملاته خو و ما هیوی دکم ملاته ماجی مرا علی کار بی يعني راستي انها بنده ما يعني قشتي قامش له تفهم كر دانينا بو سيارة ما سيارة ملات چوناتنا ملات دركتن زيادة ذات شاشتي کا تفهم كر دركتنا زيادة چوناتنا زيادة قلنا حدود كبي وقا قوتي دكان ما دكان حمل كرتينا سوق هكا زهر تشد كرتيام و ساعتا بله اول احمد امی پرسکه بکنش خونه به برنامه ما پرسا ما خلاط آویا ام پرسکه دکن برسوا راس متزانن جید ام خلاطه کدن پرسا ما جی درباره هزن اولکاری اندرین وکی سازی اسایشیه وکی هزن اولکاری اندرین آنگو هزن اسایشی با وای کی فرمی دکیجان ساله ده هاتیه راگهاندن ام برسوا جی بدن یان حوجنا کی خیارات نوکی هزن کی اسایشی تشدی وقا ام وقا ندمنا از خیارات آجیبتم ده چهار خیر شاید 10,011 10,013 10,015 10,016 دکی اجوا ساله ده باوای کی فرمی هات یرا کاندن راستي ذاتا 2013 كم كرنا ما قوم دس بيكي هات اخويا كرم 2013 اسايش من ابي اسايش هات اخويا كرم وذاتا مسر ويش كم ماجي دس بيكر و هن بن يعني امير بونا قواتك تفهم كر قشتي رجافا 2013 يعني تدبي 10,013 یا تمام اگر برسوا و راست به امی خلاطه کشی بدن و دبی و اگر راست بيجي ونين ما ببورن دام واش تستوى صافي صافي مرحبا دم باش دم باش همان چاوی تو باشی قوت بشتره صابي همان همون باش من صابين باشه کاری خوش ممتن است نافیم همرینا اصایش هاجنی کار دکن سرچاوا اول همرین اون وقت اندام اسایشه نه تایبت وکی جن تچاوا بچا ویل خود نره یعنی ته چواته اول كجن يا اصایشه ام کار خود رابن همبري بي ملتما متخوازن كاركي بسركفتي درباس بكن وحتى جمهوري جي ام هفالي خوا باريزن اول همرین هاش خود جوا كده قال قيد لسجني هنا ان هاد دبرد وك هيزك اسایشه گوجن جه قوته دکری و برولك مزن يعني اشبو به تا استنگی درد كيفن مثلا دناف جوا كده استنگی درد كيفن هفال كارولي جني ناف جوا كده استنگی بری هبو بس نها او استنگی و نمایا فهم کرنک جملتی مرا هاتیه چه کرن که جن جیت خوازی پاراسنا جنه بکه پاراسنا بھی ملتی هانا که پاراسنا زاروکا بکه نها او استنگی ولت بیجی نمانا اول امریش خانه هات ام بینین روشا کرونا هيا قد خیا چونو هاتنه هيا اجبود ارکی گود که سر ملی و حیانی کی جان آسته مدکارن پیک بینن و خاصی ملت گریدای پی كتشتيتي مليما كاري خو بي درابن كدورياتي ما كملي ملدا ملد جيت بي اري كاري مرا يعني انت اصلا هي ملي ملت منابينن فهم كرن تكرن او جيزانن يعني وضعي كورونا شنويا ابن خوشي هناك قلكي نباشا جبو باراسنا مي ملتي او جي فهم دكن ام جي كاركاي خو ام تخسيريه ناكن اول همرین نوی برنامه ما پرسامه خلاط آوایه دوی برنامه مدام پرسکه دکن اگو بسوار از زانیش خواهم خلاطه که دیاری واد کن حاضرین پرسکش تبکن حاضر نمان تمام خو پرسامه درباره هزین اولکاریه دیه نها وکی هزین اولکاریه هندرین وکی سازی آسایشی سازی اولکاریه با وکی فرمی دکیجان سالی ده هاتیه راگ هندن 2013 هات آوا کرن دوی 1013 جبرم برسيد دن وشار برسوا جدن ويا راسي البجرن حوجت كم بدنيا نا يعني حوجت كم خيارات بدنت يا نا نا نحوجي يعني تجي باوري باور انك جد بجن ببريا ويا تشكي له هي
نهوال بریا وینا که کار دهاتا چکرن بس تأسیسا وینا که رسمیتا هاتا آوا کرن 2013 تمام وند بده 2013 راستا. شو برسامجی افهم بجن دکیشان ساله ده باوای کی فرمی هات یا راگ هاندن راستا. اگر راست به خلاته کی بدن فرمی هاتا آوا کرن 2013 تمام باشه اگر راست به خلاته کی بدن اگر راست بجش خو ونن ما ببورن تمام هوا چه گید بجن بریا گم تایکن نهوال من بهیویا راست ملتی ما آریکار مرا ام هی بهتر دخوازن هی مهتر آریکار بن مرا و تشکیدی ساقیا بالات خواست تمام باشه دسته وای صاحب گالاکس با ساعت خوش مرحبا آدم باش دنبال سرچاوه بر چاوی تو باشی قوت بیشتره صاحب خودش ترازی بیر کاری خوب دیناس کرد ناوین فوازه و کندامی اسایش ما حوالم بده سر حجزانه 24 ساعتها اما ده رجا ما تجد وكو قلت ما جبو به كورونا مثلا كورونا ما حازي خدانينا ثابت سر جعدا تمام 24 ساعتها من الفيدري سكرينا جبو كاس ملت درنا كجماني خوزاتن اما جبو مثلا ملتا جبو موزارو كيمه جبو ملتي ما تمام و بيجم نوتيس صديجي ملت جريدا فيتشتي او جماني خدرنا كابن ومالي خدر نشتينا هوال فواز تو وقت اندام کی هزین اولا کاریه ای وی ولاتی جبوت ته چه معنی ته پاراستنا وی ملدید کی یعنی جبوت ته چه معنی چوات ته هوال وكو بيجن يعني عمل فيدر اننا ناف ملتي خدنا عسكريه خدكن ام 24 ساعه الفرسكنينا ام باشرة بتن عسكريه جيكي دي بكن مثلا ام مستعد حاضر الفيدر ام بشو روج نرازن ام ملتي خو بباريز جبو فينا خوش جبو ملتي ما كيف خوش بتشونو هاتنا خو حياه دم مثلا بيجن اف كورونا وقلتي بتشي خلاص ببي نعم بدا نميني وسركفتي ان شاء الله امجي هي فيديو كن سركفتي بن اول فواز برنامه ما نافي برسامه خلاطه ويا ام برسا كدكن و برسوارا زاني بيجيش خو ام خلاطه كي دياري تب كنت غير حاضري بس حاضر براس سو برسامه درباره هزن اسايش يديا وكي سازيا اولكاريه يعني هزن اولكاريه هندرين اسايش اواي كي فرمي دكيشان صالي ده هاتيا راك هاندن از چهار برسیوه از بدم تو یا راسی جو حال بجیره. زادن هذا ام ملتي دم زاني كجا صاري و كجا دميد و ام شورش نو فيتش زاني تدیکشان ساله. 10016 1013 يعني حوجانا كاس خيارات. انا خيارات انا ام زاني فيتش زاني اي تمام باش ابا واش خو جراسه به خلاتك بديت هو كما سوز ترداي اگر راس بش خو دل ما ببوري دبي تمام اي تمام باش تشكيد بيجن بريم دايك نا سركفتن جو هوا عربي وساعتها خوش و دستي وصاغبي بله امجي سباس يا ودكن ودستي وصاغبي كدا واجي بيروزه هلبت جالك سباس مرحبا جاوا چاو ایت باشی قوت بی باش مسابقات مشتريش صابين باش كاري خب دي ناس كري نابيم أمينة از آسایش قامش لما ده هوال امینه تواک اندامه که هیزن اسایشی پاراستنه کار پاراستنه کی ده چی چاویل خود نری از جنك أسر بلندم از جافكي مزن خود نزينم شخوان بارستنا ملت تتقن هم از جاخو بعد خوش جيت باريزم هم از ملت جيت باريزم شخو كي ديجي او جافكي تشيلن خدمت مزين ام جافكي مزن خود نزينن هوال امینه برنامه مش خو ناوی پرسامه خلاطه ویا پرسک ما هيا اگر تو برسواوي راس زاني بي ام خلاطه كشي دياري تبكن جير حاضري حاضرم تمام وكي هيزن اسايش هيزن اولكاريا هندرين با واكي فرمي رسمي ديكي جان صالي ده هات راغاندن ادم مسرا آسایش 2013 آوا بوا دبي 1013 حوجت كس خيارات عبد الديان خودي حوجه بيجا كرم
جي برسبا خو باوري ايش بس فخ باور ايه يعني مخيارات بدن تنيا حوت هناكي بيجا كرم كتش 1011 1016 سيزدا بابا تبي 1016 خلاص يا داوي يا داوي ايه تمام باشا اگر اسمع من خالاتك يا بدن انت تمام باشا مرحبا الأخبار شاوي باز صعبة إن شاء الله صابي قوت بيشترى مبلي بابي تك صعبة كاري خوب دي ناسكر از راشد حسنا من دامي أصايشة وزارتين سرا وسرچاوا والي راشد والي راشد نهاد شغل بدري روشا قد خي هي كس ناچي وناي جبو كوروناي لفي دري تش وچ كاريت كي چت كفي سر مليوا بخديها بالوكون دبينين أم سر حاجزن أم هيبيش ملاد كن قل مالا قرونين و وكون زانن نخشا كورونا هي و برجرانه وأم جي سر حاجزي خونا أم تخوازن ملاد مالا قروني وأم سر سياري خونا تسكنن قدرنا كفن هر قدر كم شيء موافق المالي وا نال في دري حياني خاصي ملاد بورا علي كار دمانه دميني وانا خدي ملت على كريم بردك وام قلت ممنونش ملت ره يعني بشك عز تعب هي ملت ره بس علي كارد به اراد وك اندامك اسايشي تلفي دري تايبت كاري باراستني في ولادي دتك جبوت تي چ معني امنا تبچ چاوي خدنيري يعني حياني خاصي تبي كيف خوشي خدي هبال قلت كيف خوشم واز هيفي ما قال لك هبالي مجي انا تبدي اسايشي نبون قلت له اسايشي بن كم وقتش كيش ملتي خربكن ودائما جي ملت رانا والكوب يجي امبارنا لفي دري فانا وند بينن روشك سرماجي ايرو حيايا او ام دمسال زفستاني دنش خوا لفي دري ولو جوار نابي اصلنجي زحمتي در نافي خديها بالجبو ملتي تشكي زحمتي جمتني تمام فاري راشد شخوت برنامج ما برسا ما خلاطة ويا نافيوي امي برسا كشتبكن تمام وتيجي برسفا راس بدي ما هاجت برسفا راس داما امي جي خلاطك بدنت تجي رح حاضري حاضر ايه تمام وكي هزين اصايشي هزين اولكاريا هندرين برنگه کی فرمی رسمی دیکیجان سالی دا هات راگهاندن هات دامزراندن سال 2013 في سال 2013 از خيارات بدون بتاعي عن حوجانا كتج برسواخو باوري برسواخو باور تجي باوري تبي 2013 ايه تمام شخو ما جو هجا راست بيا او برسوات يا راست بيا مي خلاتك كيجي بدنت هاگر شخو شاش بيت الما بوبوري ما وديتك كيف خوش بونجيام امجي كيف خوشم ديتناوه ام دي سام ديفيجن ان هيفينش ملتي خو المال اخرون جبر ابن خوشياتي وقلكي قراها سباسيات ايه تمام باشا مش سباسيات كنت ست الصعبه خفش مرحبا آدم باش سرچاوا ولا لو سالن شاوي تباشي قوت بشتري باش ما بيتنا باش بسرسرم صابت كاري خوب دي ناس كرنج مره حوالي رودنك اندامك يا صيشمه سرا وسرچاوا فاري رودنك ابري رودنك انا هاش خد ربشا قد خيه هي ربشا كورونا هي هكذا مالي خديه جبو في وقت اندامي اساي شيء اركد نسر ملي ودا ومشكاري راد من خدي حوال وكم شعبي خد بيني كان دامي صيشي ام حتاج متى ام دهلن جو ملت مالي خد بيني انه افحظر بركو نقشا كورونا بلا بو ويعني بريكي قالكي هاتيا بلا كرنا ابن خوشي اتاج متي كاندامي اصايشي ام ناهل نقول ملت دركبي بلا ببي
و هتشتغو تسرما ام يعني ام بيك تينن وكدي ساعتا خوش هفارو دنگ نهاد دوی دارید چه زحمتی هم دوشین ها و بینن روش سرماجی هیا دوی دارید اون زحمتی ها نکشن دوی دارید جبو اصلا گیدر نکرد. بله راستا ولی اصلا قدرت كفن وزحمتي جي هاي ومشافي خد بينا بال شوا يعني باران تي روش تغييرات تدهنا لهذا ام مجبور يعني ام خدمتها في ملتي بكن ويعني ام مدنا جهر تشتيرو طبعا افكاري ما يفسر وك بيجي سرعه قيمه جمتي خصن نش كسي ديناي خصن ويعني افسر بلنداهيه جيكو جمتي خصن ام كاري افي كاري تكن جبو ملتي خو يعني جبو دايكي ما جبو بافي ما جبو ملتي ما يعني كسي غريبه وهزامه هاي يعني هزامه ابن بخيرا كسينا وهزامه بس خويا شلون جبوتا وقت اندامك اسایشی تی چواته تی چه معنی وقت اندامك اسایشی في ولاتي ده بارسنا في ولاتي که يعني او هستيت شعوريته چنه شوري از بسر بلندم براستي اول يعني از في كاريج كسي غريب راناكم يعني جملتي خورتكم از في كاريتكم وز بيبي ما جملتي مجي يعني مرة اري كاربن فيتشتي زانبن انه ام فيتشتي تكون جبو خاطري واي نجبو خاطري كسيه وساعتها خوش تمام افارو دنك شخو برنامه ما نافي برسا ما خلاطه ويا برسك ما هيا ايغو برسفاراز دديجي او ام خلاتك تتنوان زبير حاضري حاضر ما تمام هزين ولا كاريا هندرين وقت سازيا اسايشي دكيجان صاري دب اوايكي فرمي رسمي هاتيا راغهاندن از چار خيارات بدمته وجبو غوري ويش تيا راستي كرم كابل تمام 1011 1013 1015 1016 كيفاش بانا 1013 تبي 1013 راست اول تمام شخو ما قلت دب اوايكي فرمي ديكشان صالي دي يعني تبي 1013 راست اول بخد 1011 هبو لبس نب اواكي رسمي 1013 بأواكي رسمي أصايش دس بيبوال. تمام باشه وارو دنگ هگر برسوا وراست به امی خالاتك بدنوا هگر نراس بش خم دیتنا وجی کیف خوش بون السلام عليكم أمي دیتنا کیف خوش بون وساعتها خوش وسباس تمام باشه قالك سپاس ساعت خوش بله اول احمد راسته برسوا و راسته حس او سيده باوي كي فرمي هات يرا كان جبو ويجي برغو برسوا و راسته ام خلات اخو دياري دتنوا بيروز بي صابي ام قالك ممنون جوا ام قالك كيف خوشن برنامج واجي قولوا باواكي خورتوا له صحه واجي ما تقري سرچ ما تقري نقاط ما تقري وقالك سباستيا ودكم بله امشي سباسيات تكن ساعت خوش قالك سباس بله اول همرين شخوت برسوا راس 1013 باوي كي فرمي هزام لا كاري اندرين هات يرا كان برسوا وراسش بويجي ام خلاتك يام ددنوا سباس هبل بيروز بي صابي هبل امشي سباسيا ودكن دستي وصابي خاطري هبل فواز بلد 1013 وكي باوي كي فرمي هزنا سايشي هات يرا كاندن برسوا وراسته جوويجي ام في خلات اخوات ددنوا كما سوز بورداي شكيت بيجين سركفتن جو هوالا به دسته و ساق به ام سركفت نجوارد خوازن و بيروز بيجي وكذا و بيروز بي صافي هبلا مينات بلي راس 1013 خدت باوري تبر صفا خو قلت جبو ويجي برغو برصفات يا راستا مي خلاتك بدنده خلاتا ما جي اف برتوكا تشتكيت بيجي داويدا تشكي دينا بيجم سلافريج بو بلي اسلافريج بو تجي جالكس باس بلي ابار رشد برصفات راست بو 1013 صاله دا مزران هيزنا سايشي جبرغو راسا جي امي في خلاتي بدنده بيروز بلتا صاب سرچاوا هات نوا ساعتها خوش تمام باشه ساعتها وجهي خوش وام سباسيا ودكن قالك سباس هبالي هبارو دنگ 1013 اسايش هاتيت راغهاند باوي كي فرمي برسوا وراستش بو وجهي ام خلاط اخوات دياري دتنوا سباس ساعتها خوش وبقلقي كيف خوش من فيديو تناوا وساعتها خوش قالك سباس بو وجهي دستي وصابي بله تماشاوان هجا
لەوێ دەرێ ئەم گەرا خۆیان دناوا باژارێ قاموسە دە بداوی دکن ji xwe divê xeleka xwe de me bala avêt ser hêzên ewlekariya hendirîn ên Bakur Rojhilatê Sûriyayê û erku gopê radibin çi ne ji xwe wek em dizanin di bajarê Qamişo de û wekû komedî jî qedexeya çûnû hatinê hatibû ragihandin li gorî wê jî me bala avêt ser endamên hêzên ewlekariya hendirî an got hêzên asayîşê me pirsa xwe bi wan re parve kir û yê got bersiva rast zanî bû jî ji xwe me xelata xwe dawa Di sala 2013 de taybet di sê cotime hêde wekî roja damezrandina hêzên ewlekariya hendirîn ên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê tên askirin. Bi vê pirsê me hev dîtin bi endamên asayîşê re kirin. Me pirsa xwe bi wan re parve kir, me xelatê xwe jî pêşkêşî wa kirin. Her wiha me rewşa wan jî pirsî û moralê wan di vê dema niha de di dema qedexeya çûnû hatînê de jî me bihîst. Benê temaşevanên hêja em xeleka xwe li vê derê bidawî dikin ji vir heyanê heftiya bê bi xelekek nûran bimînin di nava xêr û xweşiyê de.